Migaga na kaya ko ng activist for change at retired bishop na ng Jesus Christ of Latter-day Saints ay Brother Jose Briones, di ka may kakalat ka ng petisyon niya ni para kin charter change. Agpangkang Briones, mangwalang pirmaring misusubok yung People's Initiative para kin pamag-abyenda kin 1987 Constitution. So, yung sasabihan na it is People's Initiative. So sabi ko, there is something wrong here. There's something wrong that I have to, kahit ang pag-aralan at makanano ko nga express, banta apaliwanag kaya karen tao, yung kahalagahan na ninimburi ng gawan. So ating something na kahit na tambing na daw, tambing na hindi ka anger, ba nanikay ka na. Ang problema kanu, yami explica masalese karing memaleneng papirmanda imposibleng malyari kapamilitan na ning tsa-tsa. Atin ng tambing kay, atin ng disit karela. Talagang burireng i-ram down ken throat dareng memalen in burirang gawan, ahuling ere and explain alang specifics nung nano'y tang burirang gawan. Mag-change lang nano. Political provisions, economic provisions, ala. Kaya naman amayuta ng Briones ning kaya katamong kabalen, pakibaluan pa mo nung nano nga ning susubo da karing proponent na ning People's Initiative. Agkatanala naman ting lokal na kapanibala na maging kritikal kay may sabing kampanya at temo kabod mapapirma kay karelang kasakupan. Detang mismong halimbawa karing local governments, they should be the one to question. Ere basta-basta tatanggapan nitang kay uling maging complicit la o maging kayabela ketan disit. Ngeni deni namang memalen pakisabi kong mayap migising tana po. No matter how much amount in pera kaya kay 100, 1,000, 2,000, 3,000. Panigaralan tayo po ini because this will be affecting the future of your children, grandchildren, and in progress na ng kiratampan sa. Samantala, agpangkang Senator Risa Hontiveros, nasaning misusubong a People's Initiative, apay na ning boses na ring senador, pangaras king pamanyalan sang kintsatsa. King meto nga statement pepas siya sa ning opposition senator at tungkol yaking greed o pamanabusog yung posisyon at ali ka rin tawing kampanyang ini. At tatanda na namang minuna na nung inamuyot Senior Deputy House Speaker at Pampanga 3rd District Representative Gonzales, ding senadora dinan ding chancing chacha, ako light na naman kanuring at suking business sector. Yakoy kaya kayong talasuyo JM De Jesus ating pusong makabalen.